momu ye bi kura kiosk loto kiosk echi nyina mo ye bi oba odi wachi so oba afefefe odi wachi adamom yankana Ghana sofo mema mu bodwaman mo ya muwa ade afunti wonhu sade na akeka ene wesum mo fa mu gimi famfiri wona yanwuna yam Asamoah wunya nware ye wo baba ware wo baba vo ayo se wugina ho abusia asese ade prophet Ogyaba odi muaya bre wo ma o se omo bonus omo chiche no media ne so no omo che ne srade abasa se wono obi akoda oni eye single wona asori de mu ayefe ne kasi akoda odi muaya bre wo mo achese nya asem ketwa ni titiriw ene ye maame evangelist Asamoah ene agra evangelist eye mama part ohwe yie omo preachi omo keka nsam edi atem Asamoah wunya nware ye wo baba ware wo baba vo ayo se wugina ho hwe yie no wan hwe ase nyamesom yansom se de wo ye no who are you to even judge me let's do ghtrend and any first time I pop into a video make sure so subscribe am me no click on notification bell on the latest update be about being an item now share your Facebook as let's do ghtrend and your TikTok so as let's do ghtrend so be follow those pages and so any comments be awon obit media or comment section no share video so ama for about don't forget to be like and so amame ebusia no adam de beso mo se eye evangelist Asamoah abetutu bi de amane eye Dr. Ogyaba ene eye kasi se omompana twe ho nsem a wo se wo manfere suro nyame sa de abetena media ne so ene omokeka ka ho nsem a ene etese ye maame edwala yie pa ene nya asem ketwa akose de mayi perfume be se sama no a ya wo bayi nso ade afunti wonhu sade na akeka ene wesum mo fa mu gimi famfiri wona yanwuna yam we na mko kasa nsori ma no mo nsori free wo machi mo nsori free na chi no ye film actor Ogyaba wono agitum so ye film actor sanso na asem ne ba ya na e trend wo media ne so no ana time na eja na ede no ye maame evangelist mama part ene ono so ba ye betoto a yampia pa de ma eye Ogyaba na enya asem kwa ye kan ye kakra ma sini ya no kra ho juma medi wu no ubenu ho Ogyaba when you were going to Bible school the Pastolonia ethics when you go to the Bible school the Pastolonia ethics man can you am me the pastorian good and I'm a pastorian the pastorian ethics no ya catch now say a sign ewo but when anything come a yes sign biano you should not come out and explain yourself to human beings. Bible say, when we say, enti ewiase ena etie womo, enti ko Ogyaba, ka wadama ya okoboyi. Upon sani we ye prema ni shawo yede ho fefefe odi wachi. Shawo ba odi wachi. Shawo ba fefefe odi wachi. Adamom yankana Ghana sofo mema mu bodwaman mo ya muwa, mo ye chimifuo, mo ya nkwasiafo, wo hwe ne yire wo di nachi. Na wo show ba wo ne be kwatwempra show ba o si wo show ba and animo yesi that the science she compare this woman to your wife abusia mama part ne kasa no wasi wo mo ya de boyefo wasi wo no de wa wasi agi nyame de no ntimi medinse hunu ene otutu bi de mane eye Dr. Ogyaba ene kasi ankasa said ye maame Asamoah eye ye na anopa we eye Dr. Ogyaba di muayaba wasi ne yire kura no one ne dasore no ekwaso wode ne bone ache na mo teze mo ye hwan ene ye wose mu nso mo nje na de ebe yom eti minkokum nipa ne nya hwe ne mum ma fon etie nyame ene me wife de wode ache me nyankopon so de ache nyansasem eti wo na wo wuti akire na wo mefa nse wo kura wo chesi obi kunu no na wo pass wrong comment me no kasa sisi akura bi kura nwumbre kura wanyare kura wanyasem na bi anyare na wo ho kan sa na me fa ho ben na mo madofo a wo mo do me nti omo nkuna hye na ma mi gina ye na de okum je bi dankwa no o ma ye ne den omo ye ne he de okum ameso ale o ma ye ne onam ne ba bi dwene no ha enti sofo akofom akoyamfom so bi nipa bi aye bi nti sofo no mu nku no ja bi so Ogyaba wi ye no say eye evangelist Asamoah wo nware wonya nwoye ye ka obi asema wonnim ba bi abone baba betu enti no
ɔnhwɛ ye kra no kana no ntum de ogina hɔ no ɔnhwɛ ye na naadwe anya ne sɛ wogina hɔ ntimontime ntento ɛne evangelist na Asamoah de Dr. Ogyaba ayɛ ne fofram ɔhwɛ ye ɔmo preachi ɔmo keka nsɛm edi atam na Asamoah wunya nware ye wo ba be ware wo ba be vo ayaw sɛ wugina hɔ hwɛ yie na wanhwe ase nyamesom yansom sɛ deɛ woyɛ no. Who are you to even judge me? Some from Swaba asosofo eno kura na ye me ya na sofo kura Bible mu atam ma bi so mu atam wo se me de mebu atam sofo dan na Asamoah na o kana Asam no eduru ba bi anu aka so ommo nkwanti nkɔhwɛ n'echi enne hey me hwɛ si your sister no me hwɛ si your sister ni di matam prophet o hwɛ ni video so a prophet ni connection bi a debi onya hey ebi ate say hwɛ sɛ all can say I want somebody of fetch free back door e plead mama me catch ayi say Agradaa say oh unia maame no endi no ho fɛw enka so wo wa yem sɛ wo dabi Osuja waka amate abra maame no kura ni mu onim etimi hu se wo di matams ebe yo ya na me hwe sika age wi age afi me ho na ode me akoma ama na Asamoah ni turumuturumu fo di matam and ye ha me na me say hey ade wi me nye biem ai me hwe dem say ade wi me nye biem ama mani da ho na sisi ana mama dida ho no ho afi na ye ba be rock we comment bi a won feel free neja comment section ho e fama me waje nkyere e wasa asem we ho anything Dr. Ogyaba ma na nso ho was say Ghana fo na mode man wasi ne so na mo fa mo camera na matwe asimanim na mo ka ana ono kwa na ye diboye ni ana mu bi wasi sebi ebi mu eye churumu ebi mu so sebi omo deda wo kiosechi mokra no yenka amasem no maba be kana se mu ye haters enti no onhu mokra mi nkoku me ho abra mo mu ye bi kra kios loto kios echi nyina mo ye bi sasai mi nkoku me ho sai di fo akoma e ba o obi a me ye me ma me last born me ma me ani da me so mabusua nyina hwe me na se essence ya tomia we enso hwe tomia no enya aboa nso hwe eye nipa nso hwe that's right die sese nipa de show mutim no tena me betra na me say me baba be apologize to my fans my loved ones okay hey fans so hwe pa me fans me say me de apology kese na de ma o mo say no mo person ko betema no ne kasa but me kasa di favor me ma na daachi o mo ko hwe oba ne ntro na no ma ba betie firi o mo papa ho because social media any bible enunti ena me buy out na me yeden me baba be kasai makasa wie anya omo de omo fa nche me afi makọ akọfa obi a wanya matured ene na ko out ebi nsi bi omo fa nche me because omo hwe me asua me ya ahwehwe ena omo hwe me asua me ahwehwe no ebo fom a ahwehwe na wo hwe mu no esan be ye weapon ahwehwe na wo hwe mu da bia no se bo fom a esen yiyi mfiamfia san be yese kan eye weapon edi obi awu edi nipa wu enti awudie ne bae matom enya bawie me nkoku me ho me nkama no aduru enya me na mekum eye jebi dankwa enya me na mekum ameswali se maye bone a ye between me ni nyankopon enu ti na no Miriam soliti a Moses se waye bone nyankopon ka kire se how dare you eye me ni nyankopon enya nipa na bebu matan eti de me ka kire me fans ne se ma offend wo mo o ma hwehwe me se nka memra me kasa ye ma offend wo mo me ne me wife de ya solve your problem because say oba bia ni ho a wo hunu bibi se ya enye ne ya but oba na wo no yes ade no o send a message and wo de kokko vindicate me ko kire se eye blackmail enti e ho no ma clear me ho enti me fans nyina fa nche me na mo matanfo de o mutiri so kura me inform ho kura why mo matanfo omo de ade we say bully me wo social media me inform ho kura because me ya better so omo nana me ye better so omo papa na omo maame mo
First we know. Say. Na. Matamfo dia me mo kwan say. Odi for be pan fans atwe wi ama wasabe suesi na tamfo so. Say ne nkan. Abusia na chese emuaya eye Dr. Ogyaba de abre bona wo mo de o ma no ma che so ma twetwea pia de esi ne nsam ne ho no de odi muaya abre ye ma me dan na Asamoah evangelist mama part eni nipa da sani bia o ka ne nsam no wie no se lastly or the apology ema na dofo ene ne fans fi se wa fom nyame ana enso so wa fom mo nti no omumfa ne bone enche no ai iti me de mani edi atwe say asem fufuo bia besa story every this side aba me de ebebro na me kai wo so be follow your Facebook as Let's Talk GH Rumors no wa follow your TikTok as Let's Talk GH na wa share video ama for fra peche me din edi na ne pia santoa makram